Danti na wabom why okay within Bacho medindi ya santoa ani na jai oba ya santoa wi ai ya santoa for yesimwani so ahyepa yesimwani so ahyepa wo ani so ahyesa Marco so hwe ani mu na obi nkyere ani mu no ayadan ya wo hwa obi nkyira wo se wani yadan kami anyone ayadan media me who innocent we innocent is am me pacho there one comedy me first buy na mouse but what comedy me use buy na and you know why so wo when tia ni tri ne to no ho an tia ne podua na so oda hokom na momunya tua so de a ene ye obaya ne ti ne sei ene na so okay ufi na buy obaya santo wa pacho me free himai me da say every pacho every dey boko ni nyina ne say me to na obi flare me wo phone so to flare me no oye be ma nti me kate no na kire oye say ne masika na mensaka na me say wrong number nti me ka say wrong number no ye say sorry no kate me nti o kate me na kire no san flare me say ohuni pakro nti ya me save number no pe madam fo nti me no kora de man save ne ho na ti be say 3 days de no wo flare me nti wo flare me no en wo ye say wo pe me nti wo ye say wo pe me na me ni didi nkomo no wo ye say oye sojani nti sojani dia me so me sister baba akome pese okọ sojani bi nti meboa no ena me ka chen say ene na wo ye sojani dia ene me pese me sister baba akọ me pese oboa no e ma me ene wo ye say wati nti ene de wono ne ka no ope me nti se me pene so dia ene obeboa me na akola no o ma fa ne soja no nti na me so me ye na me ka chen obi sa me se ma wo se na me se ma wo tu na ono ne ye senka opese me pese opese me ye ne mama me na mbisa nse na ne mama me no wowai ene wo se ma me na wu na mbisa nse tambe ene wo se wawu be 2 years ni nti me pese wo boa me nti na me pese me ne di nkoma nti me ye senka me de mi sister ba mum ebe man na me ma wo tu nya de se ma wu bi mu nti me pe ope ayi di a me de mi sister ba no ebe man wo se ompe wo no me anka se mu no ope me nti wani me di nkoma te se obi ne yele anase obi ne ge me so me ne di sa nkomo no me pese oboa se obefa akola ni soja ni ntimi ni di sa nkomo ti ye di nkoma be se 2 weeks eno ye se me ye se forms no se o forms ne de aka 5 nti 5 no so e woni ne boss wo nti gise okwaji bi okohwe se obenya bi amamea nti okoye no ye se obenya bi amame nti forms no ye 5,500,000 cedis nti men send them la na mma me ba no mu send this ka ne koy nti wo Sunday ye no na wo ye se opemi nti obeje 150 million na nya saa nti na me se pa opemi na opeso obua ne nti obeje 150 million na me ye se mati nti 150 million na oni me didi nkomo na wo ye se akola no ye mfa ne picture passport picture ne forms a owie school ne results ne ade ne send ni nyina ama no ye send ma no no so Sunday wo se wa fill forms ne we Sunday forms ne buy en wo ye se o mo abegu ho na o mo pesoja ne dooso enti gise me diska ni biba nya sa ne boss ne pese oyi ni film enti me first ka ni bimla enti me first ka ni bimla na te se wasa me so mpesa akola ne ko soja ni enti wasa me send diska ni enti fa we bla ye ni se enti me keka bom na ni nyina akoye 10,000 akodi ni hon ma fe de obi a one me kasa no wa block me line no o de ma to blacklist me de obi number fly ekọ beto mpeke I was an catch me send WhatsApp now na me chat no WhatsApp na ile nti na me so me phone na WhatsApp na ase nti na me ntimi ne nkasa nti me ma obi ya ma me no obi ya ma me na me kwohwe na te se wono na twa start o twa start ya me kwohwe na wode sojafo na se wo ma fo mu foflo se wo mu ye de ne no mu dose de wo ma twa start na me se ti me ma boy bi se on hwe ma nti boy ne hwe ye no se wo ye soja na me so me ni didi nkomo na me ni mu nti me ka kire ne se on send ni picture mu nya dai e ma me na me hwe ma ne send di picture ne bai nti me hwe na start ni wie na me ye voice message man ka kire ne se ewia simu ni obi ya ade na se ade no enye ya emu nipa kro ne kwasea se wo pa ade o me ho na me so me pa bi wo nti se ofi se enye ya me ye oba se wo suro nyame a na wasuro oba enye misika enye ya fa misika ye de e ma me na se wa mfa misika ma me de ya ene me de uja wiase atumi nyina na me ye sa voice message ni man me ye na obehwe ye to obehwe na me san ye biem se me mahu se wo ye soja ni ampa nti so block me
me lie ne dia kai hunu se me wo picture ne dia onye dey omroke no nti se wan fa misika ma me show na ye Sunday me show akopem Friday so wan fa misika na ama me a me do be ko TV so ene eno ano no na block me WhatsApp account no ene ono so number no so wadum no be sisa able me fla enko nti o de number foforo so na ma me ba ne send this kan bi nti number foforo no de ma me ba no ma ono ne send nti me ko hwe ye se me ba ne nyima me na me fi se ono ne number na me de send bi ma no me ko ye na nye edin foforo ne na aba nti ma hwe ani mu ase wo de be ba so wa amfa ma nti na no okuada na me se ne sa na te de am so metu hu anam na me de aba be dai mu na me de ba e boni bi ani yo me da say Akoma 87.9 FM han waso eguso awutie na afa wu hwe bie no na osan hwe no wo osai Krom TV Facebook Akoma 87.9 and afa YouTube Akoma 879 me da say we wo de ato ha say na ye ne ye maame oba ya santewa na edi enkomo no okay na asema wo kan enya sen me fa ne be 2 months busumi mienu mu ani okay scan kodi ni ho ne de scan kodi ni ho pa ne ye 1 month okay but bra wone no start di nkomo e wo phone so no eno ye busumi mienu mu nie okay enti na wo se enipa no ofre wo bi ene besi mi ena ba besi wo so enti ena wo ka se enye wo a ena o drop a line no ena kire wo sign freye ena wo se na nije wo ho na pesa me ye ne mama me na onimu wa wo se na nije wo ho okay enti sabre na wo se ye friend sen wo se ye friend Frederick de Dozi Frederick Dozi okay wo se wo free hini wakacha mi so wa ya nguna ni no ye sojani nti wo watermali o se o ka ne rank kire o nti a kire na meni ni di nkomo na ye kwa kire ni wasan ka kire mi se tamale ho no wo ma bie no branch ne foforo wo Zabila nti wono ne mom na wo Zabila ho no mo okay nti mudi nkomo be nasen anase na wotwesen me fa ne se di nkomo be se 2 weeks ko 3 weeks nkomo be na mudi say was wo permit yes pe hu nkomo na no ne midi ene san wo de obeware wo de wo question na busuafo omra mepe nkomo no ya na mudi details say wo yes say wo se ne yila wuni de say awale na no permit so obewale ha sa na no ye na adwen okay nti obisa me so na me ni obi nati nti obisa me say no person of flame anadwo na me kate ne phone no unu obi nati san say me wo kuna me ne nati woni wukunu natie mpatwan tobu asemame ahaya Akoma 87.9 FM na fei Onua TV osai Krom TV ntino me mamu akwa abade aba Onua TV na me bo asem yi tofa de amamo me ne menua ba ya santewa na edi nkomo anopai awiai na abrantie bi abu na faso eno nkomo ne yedi ni nyina ne se owa na obi frɛ no na che say ye bema na eye wrong line enye wo no na bema na frɛ no na emom na ofrɛ si obi so ofrɛ obi na besi no so na oka che say papa menye nipa kro no eye wrong number eno nipa kro ka take call no nti achi na osa frɛ back eno osi o ampa na wrong number ampa enipa no a na me frɛ no ankasa sese de matumi enya no na emom no manage wo ho eno mo start say wo mu didi nkomo a tie mu no ma ne hunu se oye sojani ena won so na wo sister nua wo sister ba okay na ono so sister ba pese okosoja yi bi ena nyame ncha de be ma yin so a wrong line be ma yi a afi wo se ni pensu ye sojani na che se ne ye bua me na me fa me sister be enko sojam wo se mabua send miska o ya kaska no kra se na ke agye na so esan se me dowo na me no betre ntino tua sei afi wa send this guy de me man no ekwa wi akira wa blocking the line no wa frɛ no a enko ono so a blocking the line no ache se scan so akwa akwadi ne ho na e wo se ode ba na yetumi ya fam de bi ebetumi na ye de
locate abrantie no wose dia yesi ye different no eye Frederick dozi eno ano no okay nti no edin no and nti adru say mene no metoto na no na mehunu ni ekoso ankasa na yatumi aboa no nti ne tofa bo asem ni nyina akra no na me de amamo no be da se nti oni ni di nkomo be se na awotwe Akoma ben na watch me you ansa na obeka kire wo se we soja ni ana se ada na oka kire wo se di nkomo be se 3 days 4 days ansa na obe so we soja ni okay sabre no na wo sister nua nso eba wo sister ba enso pe soja mu akọ ada na matra ya na munya kwan fama no ana ba cho da bilasi anu no wie yin SS nti wo wie ya na results no nya no san kwatwele bi she nti net is okotwere bi she mu na oba ya na mekohia anu na me ba ne so pe soja na makohia wo nti sa na koye okay na wo start say woni no edi nkomo no mu ye ebia video call to say yo mu ye ya ye video call woni eminie mu anye video call bia ena enti ade na ma wo bagi ni di yes wo ye soja ni se no na meni ni di nkomo na akwa achini na meka so nsa ne picture ne ma me na wo send the picture ne bae woni no anye video call da enti besida no wahunu say picture na wo send ma wo no eye wo no ana sanye wo no ebia na owo adamfo bi o ye soja ni and say yekọ ebia Facebook eni ade no a ubehu nkrofo pictures bebre sort ya se ubehu nkrofo pictures bebre ewo ho police fo atwa picture wa be posti immigration ni atwa picture wa ba be posti nurse ni atwa wa be posti doctor atwa wa posti so hono onse mi nkrofo pictures nko a so hono aha enti se bia me pese me zan wo bi na me kasa me ye nurse ni na me nya nurse ni bi picture wa hia me ntumi fanye me DP eno no anso waka kire wo se wo yesu jani no a okay oka so obeware wo mant mame wadawo mani abre wie ye o woka so obeware wo Akoma o ma 87.9 o e ma sai o ma mienu okay na enti awade ho like obehwe meba behwe wo fie meba behunu wabusuafo na sa ne ma ne nyina ono kekan ono ne kan se me so na nam se me wo kunu ni nti wo ye se obeba na me ma ne kwai ono ne ka so peso obehwehwe wo ena wo kunu na adan wahunu oba ba ko ware mema mienu da se me de na me nwale ne de na me mfe no na soja na mpese wo bo akula ni nti na me ne dabi wo kasa ya santo a mentwema wa afidie yi so da ne akonya ya meti so yi ahyesie no ekoye wrong number no ofre wo no de o ka kire wo ne se wani je ho sabre na wonim so ye soja ni sabre na no kan yi to bu asema me o ka kire wo se okay run number yo mate no san frɛ bie mu no frɛ ya no so oba me kra me ye soja ni o pesa me wa wo se oye ya no wo se oye soja ni o na me ye de na me se me de meton ice cream nti me de me nye soja ni bi na ice cream na meton nti se wo ye soja ni de ene me so me sister ba e pesa wo ko soja ni bi nti ene me pesa wo boa no enu nti no ka kire wo se wo pɛ wo no wo ti ase 87.9 kumasi enu de me no nya adwene da biara da makumpa cho yesa wo kunu how esidai na wo entertain okay enti sasem we ya sa komodie ye course yi obo wo kura mane yesa papa ye atadwe we de ya wi atene do wo se wo yire kuma ne bai wo pe soja mu akọ enti na branch bi wrong number wo so e soja ni ntine he me dada no te se de me so me pe no se be ya wo betumi aboa ye ne ye de ye sister bana ko wura soja mu why na abo na mane me ba cho mi kunu no me ka kire na ma kan kire ne se minimu no me ka kire se wa ye ma enti wan kan kire ne se wase wo pe me ka kire no wo ka kire wo kunu se we wase wo pe kire na meni ni didi nkomo na no na me ka kire ne se wo no mpo wase wo pe me yes sabre no asika ne kokodi ni ho wie ye no ansa enye sabre no asika ne kokodi ho wie ansa wo ka kire wo kunu right from the word go ebra ye run number no ofro ka kire so ope wo ano a wo di o ka so ye soja ni no a enti senka se
na ye soja ampa no wamu wa amfa so a enti sabe so sabe nya ado enti kasa brante e woman niu me want to be convince me as long as one can't wo kunu na asem ne ba wie ye no wo bu fa so wie na akoka che wo kunu ne de me trust o akonya meti so yi me trust o yes na ha me pawo ebi kura wo susu kire wo kunu a wo ne nete a ebi anko ma wadwene nko anya sa de na mo ye no wo sister de ne ba no na wo peso ja ama no kura no wo bo na mane no no ane ba wo peso ja ama wo sister no won tie ase menti o what you say into ono ane ba no kura na wo ya de ama no wontumi anka nchen bi a sister Abranti we were friend no so opemi but media mempe so because say me pese ye nya so jamu kwan ma wo bayi nti ma se da so ne so anu dia me ka kire ne de na so wanka anu dia me ka kire no anu obisa me so ye di na me so ya anwonani nti anu dia me ka kire me sister no o dia ma me nkonko ma me mfa we nemra because ade bi ho a ya wa fa wani ye den na anko ho wa ma wani ye den no wa anko ho what's what they grana or recruit to or bebre no akwa ye ni DP me pa chu na no when na no mutitigu ye bititi ankrofo so eni ba bia e wo ba bia enti me pebi dia ye me start ya enye no asema fa bi na me dia ye me start the first say what the recruitment for ni bia ye na start na che so ye soja ni yeah ade that social media ade that TV show ade that Facebook ade that YouTube the way I was see by you know as a wrong number me I just okay so sika no a wo mo gye no enye se sika no kra na wo gye wo sa no kan okay and na wo si wutua motua 10,000 wono ka se wo gye 15,000 enti no wo se nka sika no send na no mo gye but wo donti and wo gye 15,000 200 Pacho ya na wa ben we no aka omoji 200 omoji 20,000 200 million titiska no ba wo donti oje wo saying 150 and what you are saying 10,000 okay and what you are 10,000 Pacho say sika ya wankasa bottom sika ana say o sister no ane ba nka opɛ kwan ama ne ba wo soja mu no sika Akoma FM 87 ada o sister no ni ho minti o wa na wo hwa akora no ana oh o ye peniche wa na ye peniche no o sister no me na me peni o na di wachi nti wa na wa hwa akora na afi ne kura be ma be sisa bre nti ice cream na wo ton ho sika na wo de ma akora no ana wo kɔ bɔ bosia de watimi aboabo ano wo ho no okay na me dia ha me ne say wo ye oba ware for be ma wo ne tie no wa ye ho ade be ma na ye ho ade da wo ba ware for de be ma ye ho ade no obi so opa wo ade ntina wo entertain no ma ekɔwi akire wo ba ji sika ente say ye nti motie no mu didi nkomo no otumi frɛ wa anadwo mente no wa frɛ ma anadwo nti me ya anadwo no ma dum me phone di nti was but daytime de ofrɛ wa wo de kɔgyina ba bi kasa me ne di nkomo woni ne di nkomo daytime but anadwo de because wo kunu wo ho nti adentra wo entertain married woman wo entertain wo bi a wo so opɛ wo tana minim so obɛboa me ama akola na da bi me sa moa na sɛm no de wo ka kyerɛ wo sɛ wrong wo fɛ ye wrong number na that's it any say wo kwa entertain ne man be ka kyerɛ no ka kyerɛ sɛ wo no wo pɛ wo na wo ka kyerɛ so wo pɛ wo kra no wo ka sɛ wo bɛhwɛ ne mama no de na obisa no me bisa no sɛ ne ma ne maame we nti me pɛ sɛ me dia me nwu biam nti me de me sister ba mum be man de me sister ba be man ana wan ka na be man wo ka kyerɛ sɛ wa ware me ba twan oboa ampa soja ni no ai ma wo si da be na ka kyerɛ sɛ wa ware me ka kyerɛ sɛ me ne obi ti wo kunu ana ye wo maware ene ye wo me ni obi ti ebia na ye mpena nti ono ye na ade yi a wo betumi awawo entimi wo kunu ana me ni obi na tie
Okay, but who send this cano? Number now our friend we do nkomo wo so no. No na me send this can see so man. Enti sa who send na edini yesan. Fred Daisy. Enti woye na me send me de man na akire na o ka say omu pese omu yi enipa ni bi film ti man first kan bi am be yi akora na film ti akora na me man send BC ma oba ne be man de na akora ne de na o send ne kosi ye no so. Ekosi oba de so. Oba ba ko na be ma ba ko. Enti me na minim se eye na ti enti woye o block me line na me ka say me koje. Because number na wo me. Akoma FM 87.9 kumasi. Ba ko de oba din na wo so. Na we no wo send na ye Frederick dozi ni na na ba ye. Me ni sha so eno edin ye no so na obo chile. Enti sa ono ankasa ne de no ne personal way no send na wo send this so 65 6,500. Na chire wo de ti akura ne de no na me na minim se number mienu no de ama akura na minim se ono ne number na de ama na wo send man. Enti me ko ase me ko je number ye no me ko hwe number akura na me ko na akura ne de number mienu no e ma me. Ese number we ni we Akoma FM 87.9 kumasi. Enti me ase me ma obi aye mu ba money am ma hwe edin no net say edin ni ye different. Okay, enti wo betumi at the WhatsApp message aban maken kind the amount 0245301462 your WhatsApp and answer normal message making kind at the amount 0245301462 enti ebra wo ka kire wukunu no e de na wukuru ka kire wo ne bu anfu bacho when you be saying 42 years minua no ye nyina ye nenam age wo 87.9 kumasi. Mame enti se wote radio so ni TV so yi na wotie ye ne ache wo hwe ye ne ache me pa cho wante da se azanfo aba wo mo frefre ye sa ne me enti wonte da se obi frɛ no ka cho say your wrong number enso so ne so wante da me na me ka say your wrong number no sign flare you na so no na frɛ besi wo so na wo se wrong number enti wrong number enya wo no wo frɛ wo enti wo hunu ni a wo frɛ no a wo ma bai wo entertain na ye dai e de na hia wo because so ye bema me de no me ka e bia onti ase ne se ai oba ye no ankasa no 87.9 oba ye no a wo ka che so opese wo wo na wo hwe ne mama no no enya saa bre no na aka che ni se owo kunu wo say na wo nso so wo pe bibia afri ne ho ene ono nso pe bibia afri ho me dia wo kan na sa na meti good enti wono pe bibia afri ho de na opa afri ho so wono ne so opa me good enti wono ne pe me no na me ye madwen senka me de mi sister ba ne be ma no enti na ma me ni di nkomo no wo do sister ba be ma no na wo sister ba no woni kunu woni boyfriend wo si den na hunu so woni boyfriend so onware ya wo si den na hunu say wo sister ba ni boyfriend 87.9 ya wo de ne koma wo sister ba mum wo no wo sister ba na di nkoma ama na ka kire say wo hia be ma okay nti si den na ye back pass koma no wo woni serious boyfriend on na tia e si den na wo mpa wo de ne koma no se wo bi e wo so jam kra na so obeboa wa anya na da akwan so no de beboa enti wo da no wo mpe no wo mpanu o but wo da no so benya bibia afri ho no so mpel wono so da so no so benya bibia afri ho enti sese no why na tumi da no yonko we ne ye ono me da se bonsam mame oh bonsam ya bonsam wo da no ono so da afa de wo hunu na de oye na da mu champion de oye na da mu Goliath afa de so wo hunu me pa cho frɛ ne fa nto so anya hwe wo de yan fanta so no mu yanko mama ni na The number you are calling is currently switched off. Please try later. The incoming number you are calling is currently switched off. Please try later. Number bako any ya friend no enti ya no off. Me pacho wo no who demanding a picture no sending a picture brewo yeah say the only ko from no wa boku na mane dia say we die hu bi anim biem e say wo so wa boku so wa mo na mane dia ne mabona mane o
It is also about a mania dear near one problem near stove, until no, who be any hobby mu. Into when the Antian one more so. When I see a saw born a mania, so born a manu, so I'm one a manu, a yawasam, and I want to walk a say, and I won't pen, so whoop pen, so won't pen, so that or didn't a picture by now, you know, or so much a wookruma. There be. On so Hm? Who got down no more? There be Marco. Yeah. Hello? Yeah, hello. Yes. Good afternoon. Afternoon. Don't you know what to say? Namina do now. Yamiadum, me when ya pa Frederick. What that Roma? Obina. I do a number ye mammy. Na meba open so jamukwai. And I be a can forward the mammy. Okay. Me pacho, ubet me abuame. Mpacho the number now. Pacho, sister be and the mammy. Mpacho all fine your friend. Me pacho o kumasi Akrodie. What's your friend? Your friend ya. Yeah, I'm going to do anything with Yasa. Pacho, your friend ya bedu. Yeah, baby. Oh, Kumasi fine. Hello. When will you pack up? About your Kumasi fine. Me pacho owo say onukwa no so himai sa me kai dia himai pacho wa Ano de number now. pacho wa That's what matter. oh be na watching That's what no see no number to your son who you can after this. na wonye soja ni Maybe say my boy run number na me and me because when we got our cano. We say okay, na number to your son who you can after them. wose wo bua no ma wo bua no obi ena ma ye de ne nkrofo ni bi ka ho na se de me ba no wo si ha ma adwene ne papa me da kra me nti Me ba say them ba che me me fia ba kwa. me pa cho wo adwumem Me ba chan. wanya brei papa wo ya kronfo ho no eyi oba ya santoa na waje ne sika no hello Frederick ya santoa waje ne sika ewo eyi afrancho heman ya wo frɛ wo a wonfa no wanyi ne 15,000 se wo de ne ba wo bebua ne sister ba me na kɔ soja say that menya botre me da say woni mu oba wo frɛ no na ye run number wo ka sa wo pɛ no ya wo say wo bebua ne sister ba ma ne de na kɔ soja mu no Oh, fine. me pacho ya kasa woni one picture zani woni me me ya santoa na woni me di nkomo se wo pɛ me na wo yila wu na wo pɛ se me ya wo ba ma me no ya wo ma me send this scan wo so wo bɛ fa akula ni soja na me send this scan ma no afa de woni me ya santoa ya me ya santoa na wa block ne line na me ya voice message ma o ka che o se wa fa me sika am le me am do be ko TV so no ya me ana me de wa ba no About me na wote na me anu ka say e bia na wa number na me na ngara na de pacho number no number what they nkomo for so many years edi David Obo wo ba ye what the evidence yaba sika wo din kai 76,500 no eye Frederick dozi etra me fa me din kai bisa wo din na se no ano no eye sa number no evidence wa ha But also me dey me say kasa wo je say na ska say na wo je yes aka say ba ji wo je waje 10,000 na wo ho Ana o mi ho me pacho wo ye soja ni me pacho ye pese ye mu e fa na wo station men na bo tre bibia ka bo tre aso mi pacho me say wo station ben waka aka be ma camp ana bajo yo me pacho wo rank About your W. Wo ye W denti W. asini W Bema camp pacho mo commander ne ye friend ne saying About your madam e bi saying
ɛyɛ hwan ya ɛnyɛ ɔno a mepatwa ɔsa friend bi ma me your friend is Sanya, what the W, why name W? Warrant officer. You can't W a warrant officer, why name him? You say, so be as any police, when him sergeant, when him inspector, when him chief inspector, when him corporal, when him sergeant, when him lance corporal, when him constable, will be any rank, no, 2 W, I won't care BBA. Efoniya wode na se wo se wan hia ne da enti sanfo ne we dia wo kwanya ne wan se me wo ye na me ka so send the picture ma me no send man ene wo send picture efa phone so ena mo ko print wo de ma me na so wo block me line wo de buy na me so me ko print picture ne se so wo de wo block me line dia me wo ne picture ya me pache o fa we na ma me na me nso me hwe tag na ebo na nimu no na yenhwe se edi no because edi na me hunu yi Frederick bia nim edi no wo mu din ebi na bo ewan Frederick ne wan ena dozi ne wan ena wan na ka cho say ye wono ne picture mpo na ode amamo wen ye nim ne ye de kwoto so ye nya asem ye besiw yen enye ono a wo bi phone ni wa twe e wo baabi ena ode za nkrofo mame obroni